I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Total Recall Battle Simulatora. I u ovom videu ćemo završiti simulation kampanju. Stali smo... Moram vam reći nešto. Moram reći nešto jako bitno. Ja sam ovaj video već snimio, ali snimao mi se krivi zaslon. Tako da... Mislim, iz prošle epizode stali smo na ovom levelu. Ali ja sam ovo već sve prošla, samo što mi se video nije dobro snimio. I zaboravio sam kako sam ja ovo prošla, tako da mislim da neću isprvo proći. Bili su nešto Snake Archeri i Zeus, koliko se osjećam. Ne, Monkey King je bio. Monkey King. Gdje je Monkey King? Tu je. Ok, i Snake Archeri. Eto ga, sada ću ovo raditi vjerovatno da, jer sam već prošao level i radio. Vidiš, to je posao. Ideš na ove topove. Vidiš, idi na ove topove, jer oni će jako vas puno uništiti. Opa! Umro sam. Ne smijem umret. Brže, ajde, idi brže. U fight. Bježi se! O ne, GG se. Ajde, radi svoj posao. Prije sam ja se zmijem kontrolirao zmije kao, jel ovo zmije? Ne, samo Monkey King ima. Please, pobjede. I na sljedeći level. Ovaj tu level sam prošao sa Minotaurom. I šta je ono još bilo? Zeus? Ne, nije bio Minotaur. Gdje bio je Minotaur? Zeus. Ja sve ostao peasant. I nije tak bilo, ali tak nešto je. Ja sam kontrolirao Minotaura, on je tu otišao, ja sam otišao ubiti ovog balistu. Ovo sam Zeusa uzeo. A kad je Zeus spori od moje mrtve prababu. Uzeo sam Minotaura. Okružio sam, kružio. I sad ubio balistu. Hajde ubije! Vidi, još uvijek je živa. Nevjerovatno. Nije ovo dobro. Baš nije dobro. A ti si malo zapeo, buddy. Nisi zapeo, pusti me. Zašletim. Šta je ovo? Zašto je... Kako me nervira, jeboti posmater. Prošao sam ovaj spray... Vidi. Aj se dobro zaleti, dobro. I nemoj da te pogode. Ajde, molim te. Ajde, možeš ti to. Ajde, uništi balistu. To. Kud Zeus, zovem se nije ni ti pomagnije. Upute jednog! Vrše, ne smijete pogoditi. Dolaze. Ok, dobro, ovaj ne zna padat, tak. Imam vremena da ubijem ovog. Zašto ovaj može milijardu prelika ima? Što, koji je ovo je najOP lik u igrici. Ne možeš! Vidi. Ne možeš. Bože drag. Isuse Kriste, kak je to bilo teško. Al dobro. Sad imam na sljedeći level, tu sam level prošao sa Swordcasterima. Ovako sam ih stavio nekak. I sve ostalo su bili halflingsi.
I to je to. Opa. Ok. Ovaj će ovo i ovaj put raditi, sad ćemo pričekati, vidjeti da li će ovo raditi. Ok, ovdje tu ide 3 swordcastera, ubit će ovog Jarva, okrenuti se, ovaj tu ubija već sam. A tu idu. Idu. I ne mogu zbog gleda. Će stići ih ubit, stići će. Ok, ovo je još jedna pobjeda za nas. Šta pa živ, ok. I ovaj zadnji level. Koji sam prošao s vampirima i Zeusom. Koliko se sjećam. Valjda se dobro sjećam. Ne znaš. Pače ne znaju. A malo ti dugo treba da se popneš. Zeus je najsporije. Znači, ja ne znam da li ima sporije. Ne mogu te bliže staviti. A molim te popni se. Ne, hvatit će, ne ubij! Kak sam ja ovo nemoći s prve, sve što sam ne znam. Morala me jedno. Ajde ubij ovog, molim te. Ajde ubij ovog, hvaću, molim te! Evo, ima spori unit od Minotaura, evo, to me sad stvarno zanima. Mislim da ne. A stvarno, evo, mislim da ne postoji. Evo, Minotaurom ću sada, sad će se Minotaur zaletiti i kao, naravno, morali smo na pogoditi. Opa, dobro, nisam. Htio sam reći dobro da nisam preskočio cijelu mapu. Ne smije me pogoditi. Zaleti se, nemoj pas sa mape. Surprise, motherfucker. Sad ti sam ubijaj. Aj ubij ovu kvaču. A neću vam kvaču ubit. Aj molim te, aj molim te ovo, aj molim te, kvaču. Brže! Nemamo vremena! Imamo vremena. Ok. I to je to za ovu epizodu. Evo, prošli smo cijelu simulation kampanju. Nije baš neka epizoda jer sam ovo već snimio, pa znam već koliko sam riješio. Ali ako vam se svidjela epizoda, prošli smo cijelu simulation kampanju. Ako vam se svidjela epizoda, subscribe, komentirajte i šerite, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!